Yuhu, sekarang kita mau coba masakan Betawi yang endul banget di sini, guys. Nah, di sini dia punya ayam pecaknya nih, guys. Prosesnya, bawang merah dan bawang putih ditumis, lalu ditambah tomat, tambah garam, cabai, dimasukkan daging dan paru. Ditumis sampai bumbunya merata dan oseng paru mercon siap disajikan, guys. Kita pesan juga soto Betawi dagingnya nih. Prosesnya daging sapinya digoreng dulu. Dimasukin daging, terus dimasukin bawang ke dalam mangkok, ditambah kuah sotonya. Aduh guys. Terakhir dikasih sentuhan bawang goreng dan empingnya deh. Oh my guys, hello, wow, guys, aku langsung terpesona guys ya, tinggal lihat guys, sotonya guys, bener-bener ancaman banget guys, ini aromanya, aduh Gusti, guys, sekarang kita lagi ada di warung Betawi Haji Awi guys, ini tuh di daerah Pejaten guys, dan sekarang di sini tuh terkenal banget Marsha sama soto Betawinya guys. Wow. Ini lihat, punya aku guys. Ini soto Betawi isi daging semua guys, lihat. Wow, kalau dagingnya aku, juara. Babat dan juga paru. Tuh lihat tuh. Bener banget Marsha, lihat guys. Isian dagingnya bener-bener Royal Kingdom banget guys, lihat ya, bener-bener gak ala-ala. Dan dagingnya super banyak banget, tuh. Dagingnya membuncah. Wow. Kebayang sih guys, ngejelegur di mulut ya kan? Tuh. Nih, dagingnya guys. Sebelum kita racik, coba dulu yang originalnya. Oke. Cobain kuah sama dagingnya dulu, versi original ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daging pas masuk ke mulut aku, dia kasih kode kalau ini tuh ancaman guys. Ini endol surendol, tak kilo-kilo munah guys. Dagingnya empuk banget, tapi lebih endol lagi, kita racik dulu ya guys. Oke, kita racik dulu guys, ala bikin lapar. Nah, yang buat sotonya yang ini guys. I worry about nothing. You ain't wearing nada. You're sitting pretty Nih, kita aduk-aduk. Kebayang guys, lada asem. hours. You gon' make it harder. Aduh pasti ini fresh banget. Yuk, aduh kebayang lada guys, edun sih ini mah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Always on. Sotonya ngenah banget guys, gak pengen ngabisin cepet-cepet rasanya. Asem, aduh Gusti. Aduh. Guys, ini baru perfecto guys ya. Aduh. Ada gurih, ada lada, ada asem, mengajal gurih mulut guys. Ini benar-benar kan menjadi primadona siang hari ini ya. Oke, aku mau campur pakai nasi dulu ya guys. Work. You don't gotta go to work. Pakai nasi kayak begini nih, diuwek-uwek dan landing di mulut hap. Ini ancaman guys. We can work from home. Aduh Gusti. Wah, sambal merconnya itu memberikan sensasi yang luar biasa guys. Paling enak lagi Marsha, untuk menetralisir pedasnya, Iya. kita pakein acar. Acar. Your blue skies fade to gray. The time of your passion's gone away, and I don't need no carrying on. Ini masih guys, endol surendol, tak endol-endol endol munah munah. guys. Sama mercon lagi guys. Dan konon katanya ini terkenal banget sepejaten orang lewat. Ada si mercon oseng itu loh, katanya gitu loh. Kak, nasi dong kak. Wow. Those distant days are flashing by. Siapa di rumah yang suka paru guys? Pasti semua suka guys. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti, oseng paru merconnya guys, ngabeledug di mulut aku loh guys. Aduh Gusti. Wow, parunya pertama empuk, Iya, bumbu osengnya gurih banget. betul. All these hours between us, they mean nothing. I'll be back to you one day.
Kita belok dulu ya guys. Lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belewekkan parunya sama nasinya nih. Endol nih guys. Juara guys. Guys, aku cuma mau ngasih tahu banget sama kalian. Iya. Ini ya guys, parunya empuk banget. Dan si bumbunya ini cenderung manis dan begitu kena nasi kayak apa guys, coba? Kayak apa? Kayak baju sama kancing guys. Kenapa tuh nggak Nggak bisa bisa dipisahin? berpisah dan dia tuh benar-benar matching banget guys. He really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Gokil sih guys. Ini parunya pakai nasi. Emang udah kenikmatan yang hakiki guys. Next ada ayam. Wow guys, hari ini kita literally benar dikelilingi oleh cabai-cabai guys Yes. ya. Ayam ini direndam dan dibaluri oleh kepingan-kepingan cabai dan juga jeruk nipis. I know Kita guyur kuahnya ke atas ayamnya guys. made room for me, but Sekarang Kita cobain ambil. pedas ayamnya ya. even a happy in your hands. I'm on Nah sekarang kita belewekeun ayam pecaknya nih guys. Gimana rasanya? Ini lembut banget. Dan dia begitu digorog-gorog masuk ke mulut guys langsung memisahkan diri. Ini sih endul, surendul, takendul, kendul guys. Aduh, aku bahagia banget bisa nyobain makanan enak kayak gini. Sesaat lagi kita mau makan ayam geprek wafel yang pedasnya nggak jelegur nih guys. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Tetap dibikin lapar terus. Everybody's dancing in